Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani. I svi su umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. A 55 minuta prije smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune i po sveskama u školskoj torbi besmisleno je ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni, rodoljubivih i ljubavnih, stiskali su u dnu džepova. I činilo se svakom da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svijetu ne porešava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redova celi uzeli se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uznijeli do večnog boravišta.